na kauban. Sige, ngitaw kauban, bi. Asa bang umantaw? Diri kamingo, bare. Loh, aram din buwan na, kay. Alir ko, diri ko. Hoy, buwang! Hey! Hoy! Agtatag mula, nalipaliton. Sabi Silvi ni Kortatang di ko ni Justo. Yoy, nalipalita! Mane, mas na. Yes, nalipalita. Yes. Kuniti. Yes, cellphone! Cellphone na! Tata. Tao! Wala. Ay, di man na. Boss, salamat rin to, Kims, ha? Salamat, Kims! Kiss, boss! Hey! Na. Yes! Di ko may ilaw karta! Boss, asan sila mall, boss? Adto tas ko nga mo lang COVID-19 mall. Nag-cheese ka, boss? Naadagan. Bay! Makachiko, ano, boss? Atos bill, boss. Ate pa sinina. Nakarin 2,000. Ato ni pamabay. Di ba ikaw mo di sanay sa lugar diri sa kay nakalimot mo ko asa to ang COVID-19 mall gud sa pasakyanan ba? Boss, mana problema, boss? Bawa ka, boss. Ako na to dari lugar, boss. Arab to. Boss, ari na paabot, boss, para COVID-19, boss. Kaya abi sa sigbo na ubi. Mag-take sa tos mama ta padali on ko ani. Boss. Ay wala pa. Sige. Paabot na ta din eh. Ano na, boss? Sakyan mo. Asan mo? Para COVID-19 na. Oh. COVID-19 Na. Oh, lagi. Na. Yo! Oh, oy. Dali, pun ka. Salamat ya. Oh, sakyan mo are. Para boss ay. Sakay sila boss. Para COVID-19. Boss, ari dito boss. Lakay, piti boss. No. Oh. Napo ko padung ko sa kwan sa COVID-19. Pat may t-shirt akong kwan barkada. O sige, tataod, buli na ko. Palit sa t-shirt. Boss. Boss, ano na ba? Liti boss. Wa, ako lablit ako bahala. Boss, init kayo boss. Upa mga boss. Init kayo. Palit ang tawad to. Ah, sige. Tara. Boss, happy na ta boss. Kamay lakuang boss. Sige boss, happy na ta boss. Di. Tara na. Para kuya. Hey! Naog go, naog. Naon ta boss. Salamat kuya. Boss, complete boss. Boy, awa boy. Skip kasi sila boy. Awa, nang eskwela patagtarong maning ana ang tatanila. Ano mo ng high school life? Asam tong COVID-19 mo nakalimot hindi ko eh. Mo ni ani na ako sa COVID-19 mall. Hinamay ka ng mga chicks din eh. Samot na ito mga silslidi. Sure, dira boss eh. Takot kay boss. Hello. Sure boss eh. Lagi mo. Di ko mamutbut lagi. Siguro, lutuan ako nimo boss. Anong kailangan kong gawin? What's up mga kababulgam? Babulgam ng babulgam, babulgam ng babulgam. Wala na ng babulgam! Shout out time! Shout out
kay kuan nila Brian Balili, wa koy amiga, Lika Pardo, Shira Aying, Erika Payne, og Charlene Polvera, og Ijili, Jenel Golpan, Catres Panillo, Tanya Jorakit, Jan Steven Mausay, John Mark Enolba, og Chris Laborde. O, shout out day kuhanin nila guys. Kuhan guys. Lang Jasmine Cañete, Charms lang, Yesha, Casey, Fit yang Labuka, Pierre Aying, Diti Kadin, Kinitanyo, Pauline Mausay, Gisami Bagyo, Cañete. Magmaot Og shout out po ko nila Alia Kanyamo, Jennifer Kanyamo, Liam Pitugo, og Casey Pagubo. Tay. Yeah. Then, shoutout tayo sa akong mga talong barkada o pag-upo pamili, Danyo Kanyamo. Shoutout dog. Kanang, wait for the episode 2. Then, subscribe our YouTube channel, Malingin the Biners. Og aya sa mo kalimot sa pagsuporta sa among Facebook page, Malingin Tabay. Then, shout out po di kong kuhan, Buskila at Kim Charles Pagubo. Wow!